me say Ghana for enipa wo wiase me say wo mu agyimi for do so say nyansafo pa me bia meka maame no ba wo ba wiase yesuma ne say one day wo magimia no over ni plempesika panyin bia no betumaka. You pay 300 Ghana cedis. It also wants Yasi, tell he or her, say he can go to hell. Mommy Agradaa, for any power boom, Omo mewu abusuafo, any power mama yari good damn, Omo nya stroke because of a drinking, Omo what you dem, Omo macho man a boom, for sending penny now domu, na return obi asikamano. Oti, they all know it is a crime so arrest who arrest one Abenaa Korkor. IGP, I'm robbers and criminals, Uncle Fool Mukurano Bibri criminals. Arrest them rather. Sagana for say, as sorry be brebe wo krom han mu say, sa mami Agradaa sa wasisa, enti no ombeko na sorry a 300 Ghana na mami Agradaa kra ejinisa. Anje 5,000. Arrest who? Mafa le yari hu, hena mo fire no left and right, left and right. Sebema ba hot, or left and right. Nipa ne nkoye kura utimi se. If we left and right, no be anywhere. We are not in Abano who say, Gyiminii. Say, a Solomon, you would have say, you already start. I think what here? The whole year. What did you? Whose will be buttons or maybe title? Okay. Me whose will be buttons or me freeze will do heavy and we. You could buy a name of one will be a funny Duku Amedada. One will be a funny tons or wobble Amedada. Yede papa ne ba stroke na ka no e wo toilet so a wo bre utie be mo hye nkwase asem no enti se wo fa nyame nya hwibi o me ka kire wo e bia na wo stroke no e be kye wo bra wo nam dom. Once we the seniors we are in the house today that I'm speaking with you, some people have passed through back doors for them to be posted and they are working, they pay huge amounts of money. Once we are still in the house, why should it be so? Media ne savana safo me kan fu Jude TV. Amo bibia Canada ha de no an ya hwede Gyiminii. Ho na be hu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso. O say ye bebia wo bia no ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden ama wo anase wo Ghana ha na pese wutu kwan be biara be fa bia age wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wo nji obia endi biem anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa abochire kwa ye adwuma na nso hu bebia wo mfa mese wo se fe number ye gu screen so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enka wo country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we. Countryman Songo eno ana oye program no afi wo Gyasi Obofour no ana afi wo ka Abenaa Korkor asem na ne bufu efu no wo say mo Abenaa Korkor abobom din so ono mada Samia Wuku national organizer for the new patriotic party oye NLA boss Abrante Kofi Ban good morning Ghana Randy Abbey Samuel Osaa mumbo bidin KOD mumbo bidin enkofo a Abeku Santana de osinka o person quarry but wa mananre Abeku Santana de was o person quarry but wa mananre wo say hey masa munyina mu ni Abenaa Korkor ada munya kwasi asem ni chimisem na moteto na moka no sa former deputy agric minister no o yeso adu MP no woni Abenaa Korkor ada munya chimie no sa Abenaa Korkor ye nche no Countryman Songo no ebema bi ono so ebema etura bi a se ba ko ho pa na po ba na da umfa so ba na mpa bola so kra bako kwche na da uwi ase no ni aba so ye dia na mayi enu nti ana se bema pe oba na da na ne bere man sori gina so a otimi ko abonten na wakofa abaya bi etura bi kra bi ahyawani a wo gina ko anwa ne na hu kuro twa basa bi no de na abafie wo so na ebo no miensa o se ntete na so de kwakwa because ya ni ntete se na be yankofo so de mehu no what I say sarakate mama miyeka enti no ono Countryman Songo no nim se na mema sitie
Abenaa Korkor why na Abenaa Korkor eni ba neni so tete ne kakra bia no mo ba na koda wo so no ni nua na nadamfo ne Abenaa Korkor sam penimfo ya Abenaa Korkor kan masem nyina mu nyina mo ne nada abam penimfo minority fo wi ama wi Abenaa Korkor opedua so lo gye izi ka mu nya chimie no nkwase asem no na enkote nkwase asem no gimisem bia kwa me plus so say yenkoche Abenaa Korkor na Abenaa Korkor esa no mu wi obi a wonum wi ene hunu nyonko a wonum wi what you say munya chimie no sarakatema mumyenkotie Countryman Songo mumyenkotie Countryman Songo obi ye ni pono wa flo se behwe mimi hwebi eti wo pese ohun asem a na abehu asem arrest you se wo ye stable kakra bia no makoche na hanyan meboa boys nyame ye bema dia boys nye se bema ba hot wo hwe left and right nipa ne nkoye kura utimi se wo hwe left and right no bia ni wa pa obia na nani aba no ho so se ojani ni meboa they are all afraid say they are on the list ni kura so na akura ne ka ma fa ne yare ho he na mo fire no left and right wo Gyiminii adamfo we ni aba presi no Ogyam na adamfo no tia na presi halo pa mo toli wo mu nyina nim no man na ye they all know no man na ye oti they all know eti pekwan bi so arrest one Abenaa Korkor IGP am robbers and criminals anko fu mu kura no bibiri criminals arrest them rather utas nyami ni pa A plus chale mamu fire utimi hu obi a wa hai utimi hu so obi ani ayisin wa hai then that means you do it too unimi ya hu so obi hai ana obi ani ayisin utimi so obi o camera video timi ka se na ni ayisin nti eno wa hai nti no ye ayipu no. That means why intina wo so obi e wo camera so kura wa high. And he will arrest you rather. I will tell IGP to arrest you, my brother, rather. Help Abenaa Korkor and stop that nonsense you people are trying to, do to that girl. Help her if you want to help her. It's too much. She's going overboard. Movie to minimum is bad. My bema mra hit is here. One found class in the pan and ball. What the key no release we are professional. I feel any say, hey, baby, you're coy. I'm out for coffee late night. No me the coffee. Oh, the upper 3:34 a.m. Nani tepano say, my dear coffee and terminal one person will be 6 o'clock, 7 o'clock. Nonsense. Fire, you arrest who Abenaa Korkor. IGP don't go there. They are criminals walking free. Politicians will move your sika taxpayers money. Go arrest them and let us help Abenaa Korkor rather. I'll come back. Fireman, with your Twitter. Mami Agradaa can send Mami Agradaa sorry, sa okwa utua 300 Ghana. And then what me wura sorry dem more. Na Mami Agradaa akasa. Na Mami Agradaa kasa no odi enibre ekasa. Wo say ono na atena sorry. And also ba obeju registration fee 300 Ghana. Wasem. Sa registration fee 300 Ghana no. HS wa be ka busia no. Na wonam na bibia to a omo beboa wo. Enti ono na sorry ne nye free. Mami Agradaa so ono na sorry ne enye free. Bibia ye free. Nanso opeso ye member obetua 300 Ghana. Enti sa 300 Ghana na ojegina mo keka kansemu no munya nsemfo no. Sa 300 Ghana na ono Mami Agradaa eje e wona soro no obi abe wura soro dem apeso ye member bia no 300 Ghana de so otua wantua wonye member mo Gyiminii ana ono na de na soro ana wo hye mra obi ton abefo nko obi ton Yesu moja no de so beje 300 Ghana san wa ye member eno no wasem mi nkotie Mami Agradaa and pay your membership card. Your membership card no young family one son ya catch us be cheer dues so no you pay 300 Ghana Cedis until you also want to tell he or her say he can go to hell. What must I say?
Mon kanchre osofo no a apetwe antwi sofo na yese wonne na asori mani nyina deda ama na asori agu no mon kanchre ne say wono na tse na asori ena ode ye emadie ama na asori agu a onko pe baabi na onko da na ne time aye dan atwam mon kanchre apostle apetwe antwi say enye me evangelist mama parts me na me catch and say na sorry no say ye no ondidi man e wo mu no e ma sorry no engu what was say this na sorry no gu a he should shut up me say before you register in my church to have a member munko kanchire reverend entry wanfa emso anfa obofo na nka apetwe entry say una wati asore na wawe ma ne nyina na wasore na gu afo asem ma ne so unam suma sina de ne ho konkonsa eja de watobi na maami Agradaa se ono na sore no eye 300 Ghana cedis no oje ansana why a member maami unti ase akokoship na ja nkwase asem no maami ntie na bi ansana makogyam. Okay, maami Agradaa o ma ye hunu kre no afa na ma hunu ade a maami Agradaa pese o ye no Ghana ha say because enya Agradaa ye nimi a obu amanfo for so nyo no na eba bebo nipa ama omunyama dane na minim when the police case maami Agradaa e wo Ghana ha say enipa doma de na ko police stations awodo de police fo twitwaje no ene de ni omo entwitwaje ni na mean e doso nti afeina obe pesika amanfo ho e de akoso of ni police case anet sen me hu ni clear se maami Agradaa onya sofo ba opeso oti fan club ene no any ade a wo ye ni sisi ano nti ka on come obi hu say we Agradaa fan club nanko bia anti ase nkenya fe no bia ba be han because sisi a maami Agradaa to oka say picture ba madwum ni mitrim nyina say wow this is a pure queen of slay queens what you say yeah can be a slay queens or more Ghana has here maami Agradaa look like a queen she doesn't look like a osofuba bia na say bibia eti wo de wo kɔ hɔ a sisi an wa che say obe member ne fan club no on can hear you say fan club what you say enya sorry o fan club sorry Ghana house sorry be any wha you chair registration fan club that is the rules and regulation governing us sorry ono so sorry no maami Agradaa so bana sorry obedo 300 Ghana and say why member no problem listen we get commitment here a fain na oba be tua dues ahodo that was too sorry come on da sauma no come on ni da ne Gyiminii adwuma pa o isu high gig more than 1 terabyte maami Agradaa system now use no there but my eni na ho say e Agradaa's fan club na obia a meka say we ni paboni ana so we say because Ghana house sorry pa there obia ni ho a obi kan tia commitment fee ansa no abem there be who be da Agradaa all the way e mo Ghana for still say Jimmy for mu dia yeah sure maami Agradaa so bana sorry abetua 300 Ghana commitment registration fee adene hamo obi so de no na me pesa me bisa Agradaa onto abefo nku onto Yesu moja Nyankopon efre no abeka asofo ho no oje ne sei Nyankopon ji ni sika sei oje ni sika sei ansan ofre no abeya evangelist you are not being fair to no se Nyankopon efre no wan je ne hwedi a obi atena se eno wo wiase no so obefa Nyankopon aye ne kra ene na jenkwa ewo Agradaa wo wa sorry a wo se watimu adentina wo sa oje ni sika sisi adamu ton Yesu adentina wo sa wo ji ni sika se so when you start 300 Ghana cedis na ontimi me ya sorry ba because onya problem bia wo discan be boa Nyankopon kwa na timi boa nipa Nyankopon kwa na ye boafo de manipa Bible cross say num yenka na ode nipa eye na ho oden na ode nipa ye na basa enti wo kire omanfo na eba wa sorry ni say eye wo na betini solve ho problem ni nyina de amu no mom omonfo omugidie e ma me so mu Nyankopon e na ton no wa sorry dem na me so fu kira bosom o cheme maami bi 20 million so fu kira bosom omusi Nyankopon na me so what are you guys talking about na maami Agradaa just 300 Ghana cedis blue ni miensa pe wo na wonim na di achi registration kwa na yet wo so onye hwibiem wonim na di achi onye hwibiem wonim na di achi na me blame maami no sika Ghana for ayi mojie wo kro ma bi ni Elizato Ghana for na maami Agradaa eye konfo obun konfo fa so Ghana for ina ye ka sisi
a maame na also wasesa no eno na Ghana fo akwa di nachi enti 300 Ghana cedis no kresha sa Ghana fo say asori bebrebe wo krom han mu say sa maame Agradaa say wasesa enti no ombeko na asori a 300 Ghana na maame Agradaa kra ginesha anje 5000 eno na Ghana fo be hu say maame no ansesa ye nemom ordinary ene eye adwuma ordinary ene epa ahunyade enti maame ne ebesere no ahwe ni Yakopon ambo ne koto ahwe pa ni Yakopon entwa ne twede dia onje no mankofo bebre do mo ma Kristo no ekofom sese nkofo bebre nkwa sorry ene masofo bi suba ya mo de go krom ha ene masofo bi subanti enipa bebre do ewo ma Kristo no anu akofom enti asofo na modam sa kwan we so ejeje nkofo sika mo yo Yakopon owo ho na otre ne sam ho be ye mo bose enti nkofo na asofo na mo de Yakopon aboma ni wo bidie na mo de nyam ho mo de sisi adan mo de tutokas dem na mo asore mane nam fom na kakra bokoko so pure water ebenya no de beto de ho no oba asore dem na mo de madwe kase agye firi ni sam na wasa akwa akotra ne hiamu mo hweyo mo hweye na tembo ewo ho de mo ye bia ebeba tembo mu enti mo hwe de mo ye bia ye yo na seleda na pache say nia wo ye na asase su bia do surely give an account of it me pacho na nabi ba me enye se bia maami Agradaa enyama na wo ye me ba hold on me ba o de maami wie me so me pacho we are person kasa mamu akasa mama okonya mu akasa I don't think say you guys are being fair to maami Agradaa because me be bia me jana enye se maami Agradaa nyama na wo ye me support o me se me wa e wo kro we mu sofu bi wa dome mente no this time ntemu aye fine o ho te sen ni ade ntemu pese me ye tie ni ye ye o sofu bi wo kumase a na kwankyere nkwan ye 10 million to bo ase o ebi brosa ana me ka to se sofu tira bosom o je me maami bi 20 million me maami bi o me maami o enye nchen o 20 million o de ko campaign tie ni ye o asofo no sika na omoje no enye yize asori bu akwa akofini ama obeye we wo se maami Agradaa uche se time wo mu anka mebodi nyina utie kwa kira wo se 300 Ghana no utu a ye hono ye nton oil ye nton Yesu moja ye nton Yesu brodo ye nton Yesu ekelewele ye nton hwe wo ho wodi ane se oba so na obetua 300 Ghana na ko sere bi auto collection eno ano no enye fafodie we bra ni 5000 fon sorry 3000 fon sorry enti say ye di maami Agradaa compare asofo na je omo ye eni akwankyere sika omo gina maami Agradaa is far better than them because you 300 Ghana one time premium the whole year my kwasa Ogyam ebiana ba me nko mani mu ana okay let's move forward alidato me de wo ko ni mwa edu me de wo ko ni alidato wo be kan kura alidato una ye program wo be kan kura adia wudi on ma wo support maami Agradaa no jai nenye enye say asole ben ye wura mu a say ye wura di star team what here the whole year what team the whole year do team football na go the gate fee risk so for bi mu gia I Samson police ni oba ye event dampare into wadana wada etu na de na wo force so sebra na one force so say wo say ni pa e wa asase no maami ni say wo mu wo gu mani mase me say Ghana fo enipa e wo wiase me say wo mu ye say mo me pa mo chew Gyimii for the doors to say nyansafo pa me bia me kan Gyimii for the doors to say nyansafo Asema me kan mu nteni ye maami no ba wo ba wiase ye suma ne say won ye wo magimia no wo fa ni plan pesika e kwa ba me Agradaa be fo so be pesika no panyi bia no betu aka wo ma wei wo trauma wo bi bu a wo bu wo trauma bi Gyimii wa wo Gyimii etu wo ti wiase wi so nyansa ne fa ba obra wo to no ko maami Agradaa we asori dem asori ye wura mu a wo be wura mu a se wo register na asem be na maami we be ka che wasori dem wo ko ta 300 no e go wura asori dem wo no ma say na maami no be ka e je no de be yaw chairman kasa
Oko wura no ma utitia. Utia wi utitia. Mamu wetu na tua so. Wo yare Asia, mamu we betu asa. Wo se o tua tua trend na Ghana na wo na nya police case and I say problem bia no so on betu charge. That's what the police for now our Yakufa. What the Ghana police for be our Yakufa. What mamu wetu me the one yare da. And that to be yeah. Yes. E di chair me no. Me ntwa 300 no. Untimi nya member. Untimi mu aso dem. Dabi untimi nya member. Yakupon na fra wa nyame na fra. Nyame na che no kwan fa so nra na. Ale that so ya ti wiase yan kanukro. Tamu ti wiase ya kanukro. Aso nyame asem ya ode ma wo. Sefa twi akra. Na esa kra ni na instrument na wo dem no wanto. Ewurade nya. Won twa light bill. Alizato. Collection and Alizato. Etaje ma mi we ye ni wiase na Alizato to ni je ho. Anya se mani je ho. Ba ena bie. Na say Asem awaka. Anya na sasam. Anya kwano wo bo. Ogyam. Kwano ana wo bo. Se member bia twa 300. Kwano wo bo. Na so for sika omo gino okoma bi ni. Wo tua ti say na say health insurance dia. Wo tua 300 Ghana na. Ti say na say health insurance one time premium. The whole year. 15 seconds. The person me can say me Mami Agradaa. Mami Agradaa nim so share Japan TV here because unfa djumadi ndi agro. Share Ghana fo nyina ate wonka. Enyima ho wa beye. Mami Agradaa what bunipa more than 500 e wo Ghana ha say with usika galin. It is here sika gari sika no. Sika ojichi fi amanfo ho 10,000 Ghana cedis, 5,000 Ghana cedis. I won some more court. E be quite 1 billion. 1 billion ni na keka ho nyina. E be good. Mami Agradaa so pese Ghana fo ji wudi se na wo kai pa dia. Adia na odi ba na e come on we pese me support to. Mami Agradaa Freddy pa wo buom. Omo mewu abusuafo. Uti ase. Enipa wo mo ma yari good dem. Omo nya stroke because of adwendwen. Omo wodi omo dem. Omo macho men abuom. Mami Agradaa fresa ni pe nyina wo dom mu na return obi asika ma no me ba do 300 cedis adwene fan club no. Uti ase. O yo fra so ne fan club. Anya sorry sam no. Me say anyansafo ntie me. Da Gyimi fo do mu ntie me. Won timi dia won ntie me. Ba won nyansa wo te Ogyam. Wo be wa Mami Agradaa so ne dia go 300 bia no. Onyankopɔ ko so be tua wo ka. To say maami wei wo ya datafo. Wo wo so na ko wura mu a se wo 300. Na sa na wo wura so ne dia ngo. Na awurade Nyankopɔ Alizato. Enipa bi yira o. No mu nyansa. Ye ke say Gyimi fo bi ko tua. Na ba wo do Monsato Mami Agradaa so asakra no. No, you go punish you. Was it wa won tia say to say Ogyam no, you can go to hell. Me pacho Asamoah ten nkache o say I'm slaying for Christ. Na mami Asem be kan say was it enkane pass who so be buttons and obi aboduku a no nim say the power ni papa pa ma. E mo bi for the tons any duku bon ne huna. No mo buttons kraba baba chara ba koto ma ye na so ya kaya oboa. When you obeje oge onye obewi yawo akronfo nko a mumie nkotie dan Asamoah sana eja mo ehwehwe na eja no rewewe wonyankopon ye honhom onyankopon eye honhom na wona wo sore no no na wona wo sore no esese wo sore wo honhom ene no esese wo sore no honhom ne no kurem o ti ase onyankopon ye honhom enti wona wo sore awurade ne esese wo sore no honhom ene no kurem yes osofo Asante na no pe me sore ya mi boduku no okay mi boduku na mi gira ho na enam se awurade me da wase se wo mama te wase se okay edrubre bia on se dressing say the apostle dressing okay apostle dressing na ye ba Kristo mu foforo na enim se wo bia be hu na oboduku saa no na chese wo ye honhom no Oko heavy and oye honhom ni okay the tosumienu wo so obi button so me titulu okay me wo so obi button so me free say we drew heavy and we okay me wo so obi preach obi sankwam ni ade a me free say we ano no okay e free say me gidi say me hu say sa nipa no e wo honhom okay ba ena no pe wo si onyankopon ye honhom wo wo sore no no esese wo sore ne honhom ne nukrem yes na dia ne be ya me nipa bia hunu se sister we ye honhom ye kase obi ye honhom mu ni a sofo edie na wodi hunu se sister we ye honhom ni
because she a sister bi okay about 3-4 years ni ewo airport police station okay Asem bi na di ye copy ho okay ana sister ni hu mi ana was mama dan na ha de mansusu so be ba hada na msi a chire me chire ana was na msi na wo so be ye de wa ana was mama me de enye bibia na de me ba ha o ma bie microfinance bi okay na masore ameko abrantie bi wom oye praises and worship papa Osaa ye prayer tower leader okay enti mi hu ni saa no na mi firi se wo ye Gyiminii pa obetimi aboa me tie ni yio ene o ma brother no ebeda microfinance na no because of ni worshiper wotimi ye ni nyum wa wotimi to empa ye prayer leader one ye beda prayer team ano ene na ho keka bi ene ne tonsu bi a wo bonti na ma me ni nim se brother no eye honhom li nti wo de ne koto na adwuma no a ebeboa enti wo nyane mu gidie edubra bi kura onkwadwuma mu wo sade Ghana fo ye adwuma no Mia ba ma Franco abato anso bebie ayi wo de elder bi nso koto ano okay ana ka kira ne se a Christopher de ya amoni na wo wo de wo mo ba wadwuma mu san kanka ne wo asorefo okay oso ma mi jai ana me ka wo ya ma wo bia o tie ye na no pai ati ase se so obi bodu ko ankyira se wo honhom okay anu so nkyira se dukubonye dukuboye pa okay dukuboye na mo hwa no am obi afa ne duku amedada ni duku a obo amfa amedada hwa no am obi afa ne tonso a obo amedada hwa no am obi me pacho bebre Reverend Ansa akasa na Reverend Ansa akasa o de nibre kasai wo se Abraham Ben Moshe so wansesa na ne suban a nyame bekuna to atwene san kwase asem na wonam na wo odi no nyame nipa bia nsore because esi Abraham Ben Moshe nti nkofo nko asore Abraham Ben Moshe nti no nkofo bebre adwena sesa afa Kristo ho o se Kristo som o se ya asore ogu asore ani mu ase mumie ko tie so fu ikakramra yenkomra ondo kasaba ko se she osum yankoso ankadam na Kristo ahini ni peja osum yanyeko na ba bibia Reverend Sabedro bia no onche obi bia adwene si Kristo som so etini koso ade Jesus yeah obi bia otwa video we omomodin so be share video no titira Christopher obi amomodin share video no na Abraham Ben Moshe ni nsem hunu a wodie no yemfa tin Jesus so stop no kana no ntum wate esa wo ba boy no obesei no esa wo akura na wo wani da no so se wonhwa wo store ne ma no odin nsem be hye ni tirim enam social media ni nti obi afa camera otumi ya de opɛ ne picture ne dasie ho no hwati hanom sei se wafa kwanya bia so ehwese obehwese nipa anase titi umranti asisuo no ombeje Kristosom na nipa dwuma nkense nene me pon asori sesie ye de papa bi ba asori tie papa na tie Abraham Ben Moshe ama chese omfa nyame nya hwe na papa ne ye de ba asori no wanya stroke omusi be 3 days ago na stroke no e kan no toilet so o toilet ni so na stroke na kan wo so ye na me pesa me ka kire wo insem hunu a Abraham Ben Moshe de ahye ni patirim nipa mpimpim bebredi akire kese ye de common sense ye mfa nyame nya hwe ye mu awrade no eno na nipa mpimpim atia kese ebesi ne nipa nhwehwe awrade nipa di nkwase asem enam na numu asem ntia sese wasaka tie nipa binum se otubo ho wagigi nipa bi musika kese aye basa sese dia won adwuma ono wode ne hu kohyemu ntina me ka cho se ba bia o hwa me bia osum bia nka dam die esese ye hwekwa bia so ne kana no tum na yamani party ase se Yesu no hene ayo hene prekope na na hene Yesu aturi ntwada ye de papa ne ba stroke na ka no e wo toilet so a wo bre bia me sisa opunyame na wa adwe se enkwagye abotan no wo ne nanya bre na bebre edini koso ade Jesus ndi ba bia hwe bia hye video no mentu obi a e bia afa wutie ne nkwase asem no enti wo nkwa sori bio wutie Ben Moshe nkwase asem no enti se wo fa nyame nya hwibio a me ka kire wo e bia na wo stroke no e be kye wo bra wo nam dom o nyame no no otimi ye bibia wontumi sori ntia no ne doba ne di Jesus odini sane bai tie me Ecclesiastes chapter 12 verse 1 no o se kai wo bofo e wo mranti brem Hebrew na me de no
Osi zaka et barayom berutum. Tienye pa. Whilst you are still young. Okasa the word Bechurim young no does not mean so obi a waya branch enko. Na emo obi a wa hoɔde na obetim dia bibia. Ontia says Kai Obofour. Remember your creator in your youthful days. Etini the Jesus. Amrantia mutiem ye. Mumfa wenya futuo kase pa. Na bibia obi kumase mo na megyina no. Obi amomode so obe share video we. Obi amomodin. They say wa many parking wakasa sakasa de sa nti obi wo ha first nanka na sori koye na de Kristo suma beye no e mani pakura botoye mu hwete na no guy yi wa obi atwani sika wakam 8400. That is the value of Christianity. Nibusa say obi aka say guy no Pentecost. That is it. Kristo sum suban papa no de omo ba sori ya kire omo so omo kofi omo koye no e na brantie na display ni de ama wiase nyina hu enti obi ase brantie no Pentecost ya de Yesu din nimu ne nyame anum asem e na tete no se ma wani mrade e tin ni de Jesus ba modern share video we e se wagege ama fosika so tubo ho mumusa ba mo share ma me se na jumadi obedi ye no anasa say ya ne botai so obese Kristo so no say bo ho no ogege enti no wona das ye ho no share video no obi an share video no kopem say beto no na wiase nyina enti ase say mami komenim e wo ha na sofo amoaten so akasa Prophet Samson amoaten say generation we Gyimi dodo generation obitumi koto na accident si inse so obebo nipa na obetam na hospital no afa camera no wotwa otumi so obi no obi kupa obetumi aboa o de camera betwa no de akoto YouTube no de akogiska Gyimi enko a momientie Samson amoaten kakra yen komra. Somebody is dying, they will not go and help the person, but they will do video TikTok while the person is in pain. They are videoing so they can get likes, so they can get followers. We are living a generation because camera is cheap. Anybody can just use camera, come on camera and come and just destroy a family, and they don't care. Two people are fighting, they are killing each other. One person may die through it. Instead of you going to separate and help them, they will rather show to the whole world. They will not go. They will go near the problem, but they will not solve the problem. They will go near the issue, but they will never settle it. Me. As for me, I want a man who is tall. As for a man who is rich. Are you rich? Are you rich? No, I'm asking, are you rich? Me, I want a man who is thick tall. Are you thick tall? I want a man who has 6 packs. Do you have 6 packs? You have 58 packs. 16-year-old girl, 25. Like 9 months baby is inside your stomach. And in the name of corset, oh, thanks be to corset. The reason why people are not even sorry, was me pebema or says pa Gyimi sa unkof bon person nyame ma bema when is swadi hu bema o vision no wetima boa wa brabum. This is generation with the Gyimi enko a okoto so obi kontokwa no the phone twa instead so be separate no okoto se obi anya accident instead so be boa no the phone twa mo Gyimi mo ye mo hwe enye yi me pato ma me nkwa ha. Since 2019, nurses for movie school up to now. Omunya Gyiminii. Since 2019, His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo. Again, na we are momo. Me sro me pamucho. Uyesa. Emma chrono. Emma jimponi the body patrim. Nurses for movie school since 2019 up till now. Yenya baby infor mungui. Anaso omunya Gyiminii. Enwa omuko strike. Me pacho moma yenko emra na CTF for studio mu teacher no. Yenkomra nurses for since 2019 movie school. Yenya baby infor munkoi. My parents have sent me to school for 3 good years, and after writing the exams, those people refer us one paper. We went and wrote the paper. We passed. We've done with the service, national service, and we are still in the house. Why should it be so? Whilst our slots have been sold to the juniors, the 2020 badge. How can a junior be working whilst we the seniors we are in the house? Today that I'm speaking with you. Some people have passed through back doors for them to be posted, and they are working. They pay huge amount of money. Once we are still in the house, why should it be so? Once we the 2019 badge, we are still in the house. We also have evidences showing that the registered nurses and midwives, that is the diploma and degree, our main badge during their national service, they were only 9,000. Yes. So we are confidently and we hope that
And we believe that the 11,000 clearance have included with the referral badge. But at the end of the day, we've not been opened the portal and we've not been cleared to be posted to start work with our main badge. We are on the street because we know that Ghana year, what the government yet marked is demonstration. So we are demonstrating to tell the public that we are still at home, because there are a lot of government officials who are on TV stations or radio stations saying that we are all being posted. That's the 2019. But we are telling the public that it is not true. We are still home. So we are doing this demonstration to create the public awareness that we are still at home. Every now and then, whenever we engage them, we are working on it. It's in the pipeline, and we are going to see to you people. All the reassurances has gone on several times, and now we cannot take the reassurances anymore. So there you have it. This particular group, the 2019 nurses for movie school, and throw cheap naked opportunity propaganda and MPP 4 years say ya post to munya no correct since 2018 no matiasi kwanso omo demonstration no out now you post to omo. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.